ibertu yang atau kercan dakar ucong usa haga sang cham haga ni janmet tak ada jengkemen ko kunsnyau cha ke arphawi tu ber conferency haga ni por kerparo ya woro kinong tabot lani kinong chungchunong wa em hapo ga arphawi tu ber wa pungchunong conferency wanne ke janmet ngana geleng yang dara rangba wa man winner u candidate u yakun ya ganika kam election MDC ko dangwan usnem arja rosan de kam karo kam te ke ga daw ko chim ya ganika rai rangba ko nangkong yo agajing support na ku hayo ngasem iwar nagi riu rangba wa em ha ganika arphawi tuber wapung constituency charkamte chim ya ganika rayu khaddo wanga ulaya chakmat o yele ya ganika kam ha ganika por ke party ngoyele ke party to nagale yang dadap apply ke application sa presiden yang ga district yang BJP te hani por hajing to waga ke party nga dadap apply Andre chong ha ka party ko jet ani ko ya kata ki tiket nagali yung sa to bon ginang apply tangwa nagali yung karpa ya ka party o snaw bhaga o yanga nei bha nagali yung kranga lado musem o yele ya kani ka kam ta heni por nagali yung Chapi ki nang chongsunong yang ga arphawi tu ber convensi karpar oya pi wo sngeu bhapi wo kerchan teli telang yanga ti timun ti dieng yang pi hagani ga por ngam yo e pi yila andai do kamen sen do ka jing chane don ni ko wa karpar oya pi yo le sei ye pi ong ila uma kerchan o slemu snau ya gani ga kam hajing to kamu kortong tenaga daw gumiyo kir hendrai lagatela nagaliang yonga mau thau bi te woro mhoi udo jingkermen bi hendrai ki por kasngi dang emgo kopi uha pi ukla thia kala dem karu kamte nagaliang yonga ko open sna bo yo le si itam ilaj yonga kamu brumiyo da bubiang hendrai woro ini kerpara mhau thau bi wan chakmat phone nga inambar phone yang to khande le nronro khande ar prasan ada em ini benta umias nya tho jingmuri yu yapun baji yo yes log e de sa thoi ini to asnya ke kam kawa kamwa i yasnya thoi ubla le jan yulti manukante heni por swapun ko do nagaling yung hajing ito wa ka party lada ka party hi ga nga gani dikan ulai o baj o sakmat lada ka party le wan ga nga ka tiket nga uman ma jo ulai baj sakmat hajing ito wa gani kam nang wa pi kam ginong song yung ga arphawi tu ber wapung sunong conferency usna thu karo konte nga chopun ko do to kitbok kirwiang oya pi inang chongsunong ko em haganika arphawi tu ber conferency sendrang kan thai wa he khandro khalo wa usnyau bha bi yang ate timun ti diang yu poi cha thong yang jingcho e bha ke ye jing thmu yang kamunong yele haganika por to jing thmu yang yu wanra ya kataga roy gapar wat upun ke ladu ria ke distrik hi woro kewi nagabenta wanra ya kataga dap ke beng yang distrik yang ya kata don hi ke thong yang kamu nongele hagan ke por ya kam ta kit bokir beng ya woro kinong songsnong sachisen iwi pa iwi wem ha uyo hi dai nang dai chan ublai ku do ya pi iwi pa iwi udap kataga
jengkamai kaji yung pi yo nong yo ni pi hai ki ikan yo ye pi pendap penbiang ya jing emkam yang pi kadu kamte tu ini kenten ngai skema balengba kan ka sau jisawa yang social media to let's say nga nagale nga perchang o thok gelat kulti uya chemba pi ibi pai di hendai ladawan ngamia ule hapa ini por iwatiben mau thawi ini woro hendai nagale nga udo yap do ima uya chem wat urung man la gatluyu karo kante mau thawi ni ladamia le lemba kan ke jingsawa usnyau bhabi u ap padusnyau bhabi ye amlang bonga khana yo poi sa thong yo jingjong yo ye pun orlong waro ye te yo mut yo kwa e yong kar kante hain por to blas disen ko do ko be chibon chi hajang